Shalom shalom inshuti zanje nkunda ndiza ko muguwe neza cyane umwami wa Yesu Kristo ndiza ko mushikaye kuzigamwa none ndonge kugaruka muri cya kiganiro Imana niyo buhungiro gikurikiranira hano kuri Kenite TV ngenda kibasikiza ni kwa Pastor Chiza ndiza ko muri ko murubakwa cyane madomene yose kandi umuntu wese turaganira nzonezerwa cyane twahurira mu ijuru maze tukaramukanya hama tugashika kwinjoyinga ubuzima bw'Imana yacu tuyo turaganira tubona neza ingere twebwe turabisi ariko naho turi mu isi ariko turabisi wa musi pepote igihugu urimo nubwo turabona n'amaso mu yandi ariko ndiza ko ari umunsi zohura. Haleluya haleluya. Reka mbabwire ko mbakunda cyane umuntu wese mukana muri Kristo Yesu urumugisha gose dusenga Imana kugira ngo rushikare kwigisha muri Imana. Dusenga Imana data bizina Yesu twagushimiye umunsi mwiza utwongeye kugira ngo tugane ku ijambo ryawe in the name of Jesus. Nanezero cyane ku muntu wese turiko turaganira ijambo ryawe ndamudekaye ko bwiza bwashikare guhinduka ave mu bwiza yinjire mu bundi amawamuzoza gutera urusengero ishengero ryawe n'abazogusangane mu bandi ibyo nabisenzera byize mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Abantu b'Imana ndekora musa amahoro y'Imana tugize iminsi ko turaganira tubona neza ingene umuntu abayeho mu mpande zibiri umuntu ari mwe mu kandi akagira n'ikindi twita umubiri muri make umuntu mwinosi nashobora kubaho atari mwe mu kandi idafatanye n'umubiri kugira ngo Imana izare umuntu ku mugaragaro kuko imwemo yayo idakora kogwa n'amaboko nk'uko niyo mpamvu yahisemo gukora ikindi kintu cya kabiri gakora umubiri hama igaciterekamo umuntu wayo gisigura mwinosi rero kuhaba uhaba ufite umubiri ariko ukamenya neza ngo hari mwemo y'Imana niyo itumye mbayeho uyu mubiri ni nk'inzu ngenderamo muri make rero uyu mubiri si ugomba kuntegeka ibyo nkora ariko jewe imwemo yanjye niyo igomba kurongora uno mubiri kubera ibyo umubiri ukunda si ibyo Imana ikunda doke iby'imwemo ikunda si ibyo umubiri ukunda muri make isi doke umubiri wowo wikundira cyane ifatanye n'inosi niyo mpamvu naberetse ingene imwemo ibyo igomba gukora umubiri nawo ntubikunda ariko umubiri ndawukunda cyane nawo kuko igihe imwemo yawe yazamutse cyane umubiri urakuraho ukemerera imwemo kugenda imwe bishatse kuja muri make gisigura ho rero ubwo nibwo burongozi bwiza nemera igihe umuntu yafashe autorite ugasanga imwemo yiwe n'ikirarongora umubiri ibyo doke ndabikunda cyane kuko biba bifise urutonde cyane nabwiye ngo ibintu bicuramye cyane ni igihe umuboyi iyo bari waganza patro ni igihe umuboyi iyo bari wategeka patro muri make ibyo bintu byaba byacuramye cyane ariko muri make uko tubizi ni ngombwa ko patro ari wategeka umuboyi ibyo akora rero nawe mene data igihe imwemo yawe yafashe umurongo ikaba iri irongora umubiri wawe gisigura ngo umubiri wawe wemeye uri ku rutonde ibyo kubwo burongozi ni bwiza cyane nkunda kubwira abantu hari abantu bakunda gukora ibintu binyuranye ukudota akavuga ngo satani yampenze ariko menya neza ngo ntuze wavuga ngo satani yakubeshe hari ikintu utaramenya menya ngo umubiri wawe ugomba gutegekwa n'imwe si ngombwa ngo ibyo umubiri wawe ukubwiye gukora uca ubikora umubiri wawe ukubwiye kwiba si ngombwa ngo uca wiba umubiri wawe ukubwiye gusambana si ngombwa ngo uca usambana menya neza ngo umubiri wabo ni mwisi resi ishobora gukuma nemerera umubiri ibyo umbwira gukora kubera imwemu yanje iyo izoza ku Mana kandi umubiri wakoza kunganza nzoja gehinomu resi nyemere umubiri ko ari unganza erimatarabareya Paulo yavuze ngo icangira camwe mu rupfu ico canira gukora ibyo mwemu ya atareka ikingira camwe mu Imana ico caramatuye erimatarabareya rababareya. Reka dusome jambo ry'Imana ngo bariko dusome umusike yango tubandanye dusome Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 12 ndasoma mu izina rya Yesu harabwira ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abagaza isi y'umwiza nimwe mu mbiza ahantu ho mu ijuru rakapata ndasubiramwo hambwira ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abagaza isi y'umwiza nimwe mu mbiza ahantu ho mu ijuru amen. muri make akarere tugize bitwaniramo tuganira mu karere adoke muri message nise ngo intambara n'imwe
haleluya ubuzima n'ubwimwe gisingo ngo tugomba kugwana intambara imwe hano abatugiye ku murongo wa 12 ngo kuko aho tunigana atarabe nyama n'amaraso gisigura bwa bundi kunigana gisigura ngo turi mu ntambara mugabo rero abo tunigana sabo tugomba gufata umupanga sabo tugomba gufata ishoka nigeze kumva gakuru karaho ngo hari umuntu yigeze kuvuga ati je satani narumvise ko ari mubi agwanya abana b'Imana ati rero ngomba mfata umupanga ati mfata ishoka ati amasatani niyaza tugwane ndamureshe uwo muntu yaribeshe cyane ko satani sumubiri satani ni mpemu niyo mpamvu nawe ugomba kumenya ngo satani agwana ni mpemu satani ni mpemu mbi kandi cyo munesha ni mpemu y'Imana nzima ni mpemu yera rero hari batubwiye ngo abo tunigana sabe nyama n'amaraso gisigura ngo tunigana nabi mpemu yo mwiki natwe twaba kumenya ngo nitugwana mu mubiri kwera umubiri mwisi mpemu nacumaze ragabare nagatwabwira ko umubiri muri make turawukogota turawukwega kwera umubiri nabwiye ko utakwemera gusenga utakwemera kumva ijambo iyo ufashe ibinyango usome ijambo itiriwe carizi iyo ufashe ibinyango wiga ijambo uzobona iyindi porogaramu iyo ufashe ibinyango wiga ijambo uzobona abantu bakurondera muri wako umubiri ugumudekara ati ntusome ati ntusenge hari muri gatubwira ati pasta ati yangobye kwiga ijambo ati nzarumva itiro ati nyiraba muri Bibiliya ati tiro carizi ati nyigomba gusenga ati tiro riraza ati ngumva ubute ati none ngumva no bireka none bega wagomba umubiri ukwemereye hari undi uzamba ngo erega sisenga ati bera sindavyumva ati nta ntege ati nta mbaraga nazo mbaraga zo gusenga wagomba zivehe izo ntege zo gusoma ijambo wagomba zivehe erega umubiri niwe ari ngombwa kukwemerera umubiri wawe ugombye gusenga hamuri ukaza litiro urawukogota uraturura urabwira ati turasoma byase urakaraba mu maso byase urahagarika amaguru yawe mu mazi mugu ukabwira umubiri wawe ati turasoma ijambo eripa erega nabwiye ati umubiri wawe uhejeje gufungura reka ndakavuge neza je umubiri wanjye uhejeje gufungura iyo maze gufungura amajambo yateze kandi ateka neza cyane iyo maze gufungura doke umubiri wanje ucumwira ati turahaze umwe ati turahaze umubiri wanje kabwira ati cyo kuryama muri make nande cyambwira umubiri wanje ati we wa mubiri we uri umuboyi ati we wafunguye mugabo patro narafungura kwera imwemu yanje nifungura ibijumba nifungura ifiriti nifungura spaghetti imwemu yanje ifungura ijambo ry'Imana ikarenza ko amasengesho rero iyo umubiri wanje wari umuceri ukarenza ko amazi cyangwa cica bifana ndabimenya neza hari imwemu yanje tarafungura ifungura ijambo igafunga amasengesho ripataya hamana ikagubwa neza rero mpamvu umubiri wanje nunyemeza ivyo nkora ahubwo je ndawemeza ivyo ukora nawe rero mwene data naguma nkubwire ngo umubiri wawe nukwemeze ngo nuje mu misa gusenga hari nabirirwa muhira bajyanye kandi baza bategeza kuja gusenga kwera umubiri wabo wabobrize ateregaye umazinga yose uja ku kazi ati none musiryama menya neza n'ubuyangu uwo mubiri wowo wibereye muhira ariko imwemu yawe ntiri muhira imwemu yawe ikomoka mu ijuru hano rero batugiye ngo kubera abo tunigana atarabe inyama n'amaraso arepataya abo tunigana sabe inyama n'amaraso ariko ni mwemu mbi zano mu kirere mwene data uriga ijambo hama ukaryuza ukarinegosa ukagiyumvira ko ukayitsindagira hama ugasenga bwira umubiri wawe ati turasenga bwira umubiri wawe ati turiga ijambo ati niko tubaho shagabarabara metarabari rakotoya ndiko ndahagurusa abantu basenga badacika intege ndiko ndahagurusa abantu biga ijambo badacika intege igihe kimwe Yesu ageze mu ijoro yaguzwemwo hano ngo aje gusiga intumwa ngo aje gusenga agarutse ngo asange intumwa zasinziriye Yesu arababwira ati bene data ati mbega nimurushe mubana amaso nanjye ni sani arababwira abanye byananiranye ababwira ati yase ati nimusenge
ati kugira ngo nimuje mu mosha mabi. Erega ndugu yango tubeshwaho no kwiga ijambo ry'Imana nzima, tubeshwaho no gusenga. Erega nibwo buzima, erega nibwo buzima buriho kandi buzohoraho. Erega naco gusumbira ijambo ry'Imana, erega naco gusumbira kuganira na data wo mwijuru. Arepata abagenzi banje bandonde narasenga, ndabwira ati ndindira, bandonde nariga ijambo barandindira. Kweli wa mbere ni data, uwa mbere ni Kristo, uwa mbere rabesa nakisumbira data, nakisumbira gusoma ijambo rya data. Ibyo nabyo na data nibyo shaka umutima gusumba ibyo mbwirwa n'abagenzi banje. Ijambo ndarihoza mu kanwa kanje. Eripataya ragabande mwaraheze cyane. Byose ku munsi w'ejo muri mugisha cyane dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu nagushime ko abantu bawe ko tuhaganira ku ijambo ryawe. Nagushima aho bageze mu gutahura in the name of Jesus. Barakundishwa cyane ijambo ryawe, barakundishwa cyane gusenga, kuganira nawe, kuganira nawe bihindura byose. Ndadekaye ngo umuntu wese ikarumbira rino jambo atera hinduka ave mu mukire yarimo yimukiye mu kirere. Arakunda ijambo, yumva akunda ijambo cyane atazi impamvu, yumva akunda gusenga cyane atazi impamvu. Ibyo ndabyatse ndabyizeye mu izina rya Yesu, amen. Muryinga nziza bene data, umunsi mwiza tuzosubira ku munsi w'ejo. Muno mugisha mwarahezagiwe. Thank you.